Saras, klaar op. Fobisch. Nee, dit was Maxi. Die media het saamgekom. Ja, nee. So, wait, iets kan sien hier. So, nou net die aangekom. Nou loop ons 'n bietjie rond. Wag 'n bietjie uit kyk. Hey julle. Waar was jou penne? Seker by jou. Nee, my hand sak nie hier nie. Nee. Nee. You know, I was just thinking, the Beatitudes begin, before the Beatitudes begin, they say they walked up the mountain with Jesus. They walked up the mountain, and you guys doing a 3-hour bus drive. So you have made the effort to hear the teaching. Do you know the Beatitudes? And then Jesus gave the most incredible teaching. I think one of the most best teaching in the Bible. And so you guys, you have walked up that mountain. You conquered the 3-hour, 60 kilometers per hour bus drive to be here, and we are so expectant about this weekend. This is a pioneering weekend, because as with the G12, this is our first encounter. So you guys are the first. So when one day when we look back and the church is thousands, and we're, you know, you guys are on your own encounters. I remember back in 2004. When, you know, we were the first lot who came on this encounter, so we're really excited at what God's going to do. Now this camp is not like a normal camp. It's not like that's why we don't like to call it a camp, because so many connotations come from, you know, we're throwing watermelon at each other and we're doing all that stuff, but there is a time for that, but not an encounter. We're going to have fun, but we're going to have fun with God, and this is really a very selfish time. This time is a selfish time with you and God. And you have every right to be as selfish as you want with God, because we are expecting God to bring about healings, to restoration, to bring about protection, to bring about everything that's holding you back, to really embrace the fullness of God. And you have every right to be selfish. This weekend we say be selfish, but be selfish with God. Say, Lord, everything, like that woman with the flow of blood. You know, the woman, 12 years, she had this flow of blood problem. You know, and she did everything she could to just touch the hem of Jesus' cloak. She, you know, there were people around her who saying, you can't get to him, and she, and she reached out and she touched. She was like, I don't care what, I'm going to get my healing. I don't care what you threw. Okay, none of that. You know, Jesus will meet you where you're at. And everything that you could to reach out for God. So we don't want any of you to be ministering to each other or anything. This is you and God. If you know, we'll do the ministering, okay? Because that's why it's so wonderful. As Dick and I have been through the whole thing and everything like that. So we'll do the ministering. It's a small group. So you're like the ministering. It's a small group, so we can spend really individual time and really get closer to God and encounter God this week.
That's why we're here. We're here to encounter God. And when you encounter God, you can't help but be changed. When that Samaritan woman, one Samaritan woman, encountered her Creator, she was able to change the whole village. You know, she was able to bring revival about in one. So you can't leave unchanged when you have an encounter with the Lord. Now, there are a couple of things that we'd like to lay down, which is, and starting us from tomorrow, because today it's been a long ride, and it's late now, so we're going to have some dinner, have a very short session, and then go to bed. And we're going to be waking up later than usual. We're going to be waking up at, because you know, our camps, we like, no, we're going to be waking up at 7 o'clock. You know, generally we wake up at 6 o'clock. So 7 o'clock, so you can, and then at 7:30, the girls will be coming, the women, the ladies, will be coming in here, and then the men will be, there's a campfire, you'll be out there at 7:30, and at 8 o'clock, we have breakfast, and at 9 o'clock we'll be beginning with the stations. In the afternoon, the men and the women split up so that we can deal with specific issues, because we want everything to be, you know, so that we can go back and there's nothing hindering us from really, you know, doing what God has called us to do. So we have, as from tomorrow, we would like there to be a silence rule. Now, you probably look, what? But you see, you can get so distracted by talking about things and talking to each other. And I mean, please, by all means, you know, in meal times, you talk, you know, but you know, the between sessions and that, because we want this time to be so focused on God, and you know, you can get so distracted by that. And this is just a weekend, and that's why we say to be selfish. It's a Saturday and a Sunday, and I know we can do it. If you want to talk to us. But not amongst it, because we don't want to disturb the work that God is doing, because we want to be serious about this weekend. And the thing is you know, we need the seriousness about it, and an understanding like God, who really wants to be. So frivolous chats and telling about, you know, so keep the chats at the meal times. Do you know what I'm saying? Do you just get what I'm saying? Is that okay? Is that a deal? I mean, we're not going to kill you if you talk. Please pass the buck. You know, we won't. But just to highlight, let's really make this a time of meeting with God and really seeing Him do a wonderful work in our lives, because we're so excited about this weekend and excited about who God brought, because we know these people. And you may think you've come on a camp, but you were chosen and you were handpicked, and you're here for a reason and a purpose, and the reason is greater than what you think you're here for. Wonderful. So, you know, and even in your rooms, you know, keep talking. You know, if somebody's hit your head or something, you know, ow, you know, you can. So, I mean, you know, in your rooms, just to, because, you know, it's incredible. We did so many encounter camps in London, and even God was ministering to people the whole time, just while they're in their rooms, and you know, and it was just beautiful. And you know, just really allow things to happen. And so this is a time of really. How many have seen a Passion? Okay, so the majority. And do you know, just seeing what Jesus went through for us and what we have because of that. And then now it's the time of being healed, and not necessarily physically healed, but emotionally healed. And you may think, well, maybe there's not things. But this weekend, I promise you, the Holy Spirit will pinpoint things that you thought that you never thought existed. Because we're going to be going in depth. It's you know, we'll be not focused so much on teaching, but on ministering, but we'll be highlighting specific things throughout, in every facet, every area of the life, and then moving on to specific things related to women. So we're dealing with absolutely every single area, so that we can get everything before the cross, so that Jesus can deal with it there, because that's where the power is. That's where God can really do a miracle. So I really encourage you to have a great expectancy. We have a huge expectancy, and what you expect is what you'll get out of it. It's not about us. It's not about me and Devil doing a wonderful performance and giving you beautiful teachings. We've said, God, we are out the way, because we understand the seriousness of this, and we're like,
Lord, this is your camp. This is you ministering with your people, and we're just vessels. We're just vessels to be used. Also, when it comes to like cell phones, and obviously there's an emergency, but keep that to a minimum. I encourage you. Well, the reception's not so good. In fact, if you stand on that light and you turn east, wherever that is, you can get at least 2 bars or 3 bars. To make, to just get outside contact, so it's really you and God. So, and also watches, you can take your watches off, we'll keep the time, just let this be, because we're so focused, okay, I'm going to get 10 o'clock, I've got the session, 11:30, let us deal with the time, take your watch off, do everything that you can to just say, okay, God, shut off from the way you are, the way you live your everyday life. Another thing is if you have situations and worries, and okay, when I go back, I've got this test, or I've got this exam, or I've got this or whatever, let's try and leave those behind. It's so easy to be distracted, and these are things that can distract the work that God is doing. And we'll pray and we'll say, Lord, let these things not come and hinder what you're doing, because you think, okay, I've got a math test on Monday or something. Praise the Lord, I don't have a math test on Monday. But these sort of things that can keep us. It's just I want to make sure I have everything that I can. And God will take you as far as you're living, and that's why it's important to just say Jesus, everything. And these encounter camps, honestly, there was never an encounter camp when I wasn't absolutely amazed. And what God did was, wow, Lord, you are incredible. And He wants to meet us where we at. And it's not a group that God's considered about. He's considered about individuals. And you may not be dealing with things that Katrina's dealing with. Your issues are not her issues. And God knows that. And that's what's so wonderful. And the Holy Spirit wants to meet you where you at as a person, with everything. And you can't hide anything from God. You can hide from us, you can hide from people, but you can't hide anything from God. And what is so wonderful is to say, Lord, wherever, please, Lord, the dark places which are hidden away, which I don't want, shine your light in there, because we want healing, we want to be set free, we want to go for it, so that we can be the best that we can be for God. I think that's just by way of introduction. I don't know if you want to say anything, and then you can pray. Because I think the two. Dit is vir my regtig 'n voorreg om julle klompie te hê. Dis die tyd van ons baie voorbereid. Is dit? Dis my eerlik. Party vaker as ander mense, maar die rede van 'n encounter kom, sê dat hulle anders plaas, maar lekker om te sien hoe sy praat, en sien hoe sy so excited is om te sien wat die Here gaan doen. Die verskil van 'n encounter kamp met enige ander kamp is, met 'n encounter kamp is dit nie geïnteresseerd in te sien hoe gaan ons die kamp vir julle exciting maak, hoe gaan ons, wat se aktiwiteite gaan ons doen, en wat se DVD's gaan charts gaan ons speel, en wat se songs gaan die heel vir ons uitdruk agteraan en daar uit nie. Dit gaan nie oor enigiets van daai, dis glad nie 'n entertaining kamp nie, dis 'n kamp wat reël gaan wees. Dis 'n kamp waar ons maskers afhaal, dis 'n kamp waar ons gaan face wie ek is. Wie God wil ek moet wees, en kom ek daaruit. Dit wat ek sê. Die ding is, ek en jy leef in 'n real world. En die feit dat ons in 'n real wêreld leef, beteken ons face real issues, wat baie keer really painful is. En sekere dinge van my pyn en van my seer in ons lewens, ons deel nie daarmee op die regte manier nie. Ons steek dit mense lekker weg. Ons is master daarmee. Enige human being is 'n master daarmee. As jy pos daar. Okay. Enige human being is 'n master daarvan om sy pyn weg te steek. Want hoekom? Ek wil nie vir elke liewe persoon. Dit is Handsome, sy naam is Handsome. Welcome Handsome. Hy werk op 'n plaas en hy is een van die overseers. Hy gaan seker maak dat hy vir ons aan die gang is. Lekker om te doen.
So die doel van die Encounter Weekend is 'n naai wat so Sarah gesê het, ons selfsugtig moet wees met die Here. En ek wil jou regtig challenge is probeer so min as moontlik tyd jy wel spandeer hierdie naweek. En die rede daarvoor is nie om 'n spoilsport te wees nie. Oh, there we go. Okay. And there was light. En jy het hierdie krag is met my. So ons sal nie die saam kan sien. Okay, niks druk is nie donker hier, hoor. Ander boos het ek. Honey, carry on, we can see you. Kan jy sien nie? So, net om vanaf te recap, die Encounter Weekend is dat jy daarvan gemaak, honestly. Ek het in Londen, ek was vrug baie kampe gewees in my lewe. En baie bygewoon, baie aangeweet en so, maar die beste tyd dat ek al ooit weg was vir 'n kamp. Ek lees 'n kamp noem, so 'n Encounter Weekend, dit is 'n kamp noem, wat oortref 'n kampe heeltemal. Kampe is lekker vir die fellowships, maar toe ek terugkom van my Encounter Weekend af in Londen, so voel asof jy 'n ton klippe van my rug geval het. Ek het gevoel as 'n bounce in my steek, soos Tim storie van Bree sê, you must be a bounce in your step. Something about you must be bouncing when you walk. Die meeste van ons loop so. Hoe gaan dit? Ja, onder omstandighede. Vir wanneer gaan ons verslag bo omstandighede wees? Verstaan ons net onder omstandighede die hele tyd. Wanneer gaan ons verslag oor kampus omstandighede? Ja, onder omstandighede. Hoe gaan dit? Joy of the Lord is my strength. Verstaan jy? So, wanneer gaan ons deurbreek deur daai ou mentality? En deur dit sê ek nie ek is al daar nie. Ek weet vir 'n feit nie ek of sê as daar nie. Een ding weet ek streef daarna. En dis hoekom dit wat ons doen hierdie naweek, dit ons julle gaan share hierna oor die T-shirt wat ons julle gaan share. Is nie 'n kwessie van we've arrived nie. Sien ons harte baie mooi. Ons sê luister hierso, kom join saam met ons hierdie reis wat ons gaan hardloop. Join saam met ons om te hardloop in die fullness dat dit vir die Here was. Ek weet ek is nog nie daar nie, maar ek is excited want ek weet ek is op pad daartoe. En elke dag groei ek daarin meer en meer. En toe ek gaan bid en Here gee vir my 'n woord vir hierdie Encounter kamp. Gee vir my, ek wil nie sommer begin en sommer net 'n klomp dinge deurgee. Gee vir my 'n spesifieke woord wat ek kan deurgee vir elke liewe een wat gaan kom, sodat hulle hy woord vir hulle eie kan maak. En ek wil hierdie stukkie net vinnig lees. Hebreërs, maar soveel verse wat my opkom as ek dink aan Encounter Weekends, maar hierdie een is my eie aan hierdie kamp spesifiek, aan hierdie Encounter Weekend. Hy sê in Engels Hebreërs 12, vers 1 en 2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, en hierdie cloud of witnesses praat van die vorige hoofstuk, wat praat van al die men of faith. Almal, Hebreërs 11 is die 5 hoofstuk in die Bybel, so praat van al die mense. Therefore, since we are surrounded by all these people, men of God, hy sê, and was watching over their heaven, they're watching over and say, let us throw off everything that hinders us. En dit is my interessant, jy luister mooi. As jy hierdie vers gaan vat en jy moet hom jou eie gaan maak en gaan dat hy insnap hierso. Let us, let who? Us throw off. Wat beteken throw off? Have nothing to do with it anymore. What do you have to throw off? Everything that hinders. Wie van julle het al dinge ervaar in jou lewe wat jou verhinder om by die Here uit te kom? Dinge wat net so 'n bietjie, partykeer kan mense, partykeer kan dinge wees, partykeer kan geld wees, partykeer kan verskillende dinge. Hy sê, but let us, en dis dan verantwoordelikheid wat ek en jy moet vat. Is dit nie amazing nie? Die God sê nie, moenie worry nie, ek sal alles doen nie. Hy sê, die skrywer van Hebreërs sê, let us throw off. Throw off have nothing to do with these things. Kan nie gelijk die receptionisme. Let us throw off everything that hinders us. En soos ek julle kyk op hierdie kan ek sien as 'n paar van julle, maar 'n paar dinge is wat hinder. En ek weet dit is nie net van omdat ek my gesig kan sien nie, ek weet omdat ons deur life gaan.
en counter ons sekere dinge wat ons verhinder. Verstaan jy? Wat ons verhinder en ek wil sien hierdie naweek in elkeen van julle se lewens dat daai dinge wat hinder, miskien gaan jy van die 80 dinge wat jou hinder, gaan jy 78 afgooi, prys die Here daarvoor. Miskien gooi jy 50 van hulle af, prys die Here daarvoor. Maar ons gaan soveel as moontlik van die dinge wat hinder, gaan ons gaan afgooi en sê, Lord, help me to throw it off these things. Maar hy sê, hoekom throw it off? Hy sê, everything that hinders and the sin that so easily entangles. Hy sê, throw off the sin that so easily entangles. Sonde wat jy entangle. Ek meen, as jy ou vasmaak, en is heeltemal geëntangle, sê maar, jy vat 'n stuk tyd, hierdie dagtyd, en jy maak so like 66 rol op hierdie boer om. Ek gaan so maak en ek gaan so miskien kan move, verstaan jy? Hy sê, sin, dis wat sonde, hy entangle jou. Hy sê, throw these things off, so that you can run the race with perseverance. En ek en jy met elkeen besluit sê, Here, ek wil hierdie wedloop wat U vir my met volharding hardloop. En dis my gebed vir elkeen van ons hierdie naweek. Ons sê, Here, help my om hierdie reis met volharding te hardloop. Dit wat entangle, dit wat hinder, dit wat afwyk, help me to throw it. En ons daai keuse gaan maak en sê, God, ek glo dit gaan hardloop. Okay, is julle excited? Yeah! Nog iemand? Jippie. Okay, kom ons bid. Vader, dankie vir die voorreg om te wees hierdie naweek. My gebed is, Here, dat U ons so honger sal maak vir U woord. Here, ons is honger vir kos, ons weet, maar U vir ons so honger sal maak vir U woord, Here. U vir ons so desperate sal maak vir U teenwoordigheid, so desperate sal maak vir daai abundant life, daai freedom wat U vir ons het. En Here, ek bid ons nou al ons minds sal sit op freedom. Total freedom. Ons nie sal loop hierdie naweek, Here, as ons nie vrygemaak is nie. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. En Vader, ek wil sommer bid vir die kos ons nou gaan geniet, Here. Ek bid U sal seën, Here, aan hulle liggame. In Jesus se naam. Amen. Nou toe, gaan eet en dan sal ons los het nou. Geen kwaad posting. Okay. Die fellas bring jouself in op te gee nou. Uit die opvangmusiek, so wat jy kan doen. Ons as jy toesluit in 'n Ek het nog gee. Wat dink jy? Kyk myself. Ja. Ons sê hulle wakker maak. Ek sal die dromme vat, ag 'n pot vat en opstaan. Hierdie blikborde, bliklepel. 7 uur tyd. Hy sal net so 7 uur. Ek sal so 80 alarm daar sit by my. Almal dieselfde ding. Ons het eendag gedoen op 'n Synkronisasie. Ek het 'n praat by ons het Corrie was die girls van shame. Dus, was jy deel daarvan geweest? Is jy reg? Ja. Ek wil nou. Ek gaan vir aan die Lana. En toe ons die dienste opleiding doen, toe gaan blins die berg by hulle, by Corrie se plaas en besluit as net ons vat 'n wekker, nee. Nou die dubbelbed wat hulle op geslaap het, daar's so spasie onder op die grond. Dis is op die grond. Nee. Dan druk jy die wekker stel hom vir 2 uur. Dan druk jy hom onder hy bed in. Dan slaap hulle obviously op die bed, so dan gaan ek nie gelig. 2 uur. Hierdie klop was maar nou hoor ons dan luister ons.
Here, om hier te kan wees. En Here, my gebed is dat U elkeen van ons sal kom ontmoet, Here, waar ons is. Here, U weet presies waar ons op hierdie oomblik, Here, U weet waar ons sterkpunt is, Here, U weet waar ons swakpunt is, U weet waar ons talente is, en die areas waar ons minder talente is, Here, en U weet waar daar seer is, U weet waar daar pyn is, Here, U weet of ons dit wegsteek en of ons dit bereid is om mee te deel. Maar Vader, ek wil my gebed, Here, vir U, vir elkeen van hierdie jong mense, vir elkeen een van ons, Here, dat U sal hierdie naweek nader U trek. Here, want die Bybel sê nie, in the presence of God there is fullness of joy. In the presence of God there is healing. In the presence of God there is freedom. In the presence of God there is love. Here, alles wat ons nodig het, Here, kan ons by U kry. Here, maar dit wat in die pas staan, Here, kom van weg, Here. En Here, ek bid ons U ons harte sal sag maak. Here, partykeer het ons die mentaliteit van, ja, ek het dit al gehoor, ek het dit al gehoor. Maar Here, ons laat nie toe dat U woord regtig souk in ons, dat ons souk in die woord. Iets wat vuil is moet eers, klere wat vuil is moet eers gesouk word, voor dit kan ordentlik skoon kom. Here, ek bid dat U ons sal souk hierdie week in die woord. Hierdie naweek, Here, kom souk ons die teenwoordigheid, sodat ons werklik kan skoon wees, werklik kan genees wees, werklik kan hul wees, so that we can be vessels that you can use for your glory. Ek bid in Jesus naam. Here, dit maak my excited, ek weet jy gaan hierdie klomp gebruik. In Jesus naam. Amen. Say thank God. Thank God. I'm not what I used to be. I'm not what I used to be. Speel ek in die rest nie weg. Niemand? Still open. Because thank God, I'm not what I used to be. I know I'm not now where I'm going to be. Ek kom nie helemaal nie gek in bied so. Nee, andersom. Nee, wacht. Rewind die video gerus. Nee, wacht. We say, thank God I'm not where I used to be. I know I'm not where I'm what I want to be, and I know I'm not yet where I'm going to be. Dis die laaste een. I know I'm not yet where I'm going to be. Nou die stuk is wat my selfstandig is. Eerstens, almal weet, die ver julle hier is, sê al klaar iets, julle is nie waar julle was nie. Dis reg. En ons weet gelukkig nou, ons is nie waar ons gaan wees nie. Ek is nog nie waar ek wil wees nie, en ek weet gelukkig is dit nie waar ek stop nie. Ek gaan aangaan. Weet julle wat is vir my so belangrik is? Ek vra myself, terwyl ek hier sit, en ek sê, Here, Esther wil share met die jong mense in. Hoekom verloor soveel mense, oud of jong, verloor hulle passie vir die Here along the line? Ek weet, ons sien dit oral, as ek reg. Oral waar ons gaan, ons sien mense wat begin, hulle begin hierdie reis te hardloop, en dan begin hulle te stap, en dan sit hulle maar net. Dan bly hulle maar net. Maar wat is dit ek en jy nodig het, sodat ons die wedloop met volharding kan hardloop, soos Paulus sê. Hy sê, los hierdie dinge agter jou, sodat jy die wedloop met volharding kan hardloop. En dis hoekom dit vir my so belangrik is, ek sien altyd 'n persoon, wat die Here baie beter as ek ken, wat al baie langer pad met die Here stap, sien ek as rolmodelle, en dan sê ek myself, Here, ek wil hê wat hy ons het. Here, U woord sê, U is nie 'n respecter of persons nie. Dat jy nie kom sit nie, jy sê nie omgee nie. Excuse. Nee, dis right, ek is net anders. Hou julle van staan agter. Ja. Asseblief. Hy sê, die Bybel sê, God is nie 'n respecter of persons nie. Met ander woorde, as God vir Jeremia gebruik het, as God vir Dawid, vir Daniel gebruik het, as hy vir Paulus gebruik het, hoekom kan hy nie vir my gebruik nie? Hoekom kan hy nie vir jou gebruik nie? Jy sien, as ek en jy begin een ding snap en sê, God se woord is God se woord. Of jou naam Paulus is, en of jou naam Vincent is, en of jou naam Wynand is, God se woord is God se woord. As dit vir hom gewerk het, moet dit vir jou werk.
Hoor julle wat ek sê? En dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy 'n visie kry van waartoe wil ek gaan. As jy nie 'n visie kry van waartoe wil jy gaan nie, gaan jy vir altyd bly wees en jy gaan vrot. Hoor julle wat ek sê? Dis hoekom dit so belangrik is, en as ouens wat ek nou opkyk in my lewe, en was net toe ek 'n keer aankom, was Benny Hinn, was absoluut, ek het sy boek gelees, Good Morning Holy Spirit. Wie van julle al daai boek gelees? Good Morning Holy Spirit. Doen jouself begins. Doen jouself begins. Gaan lees daai boek. Good Morning Holy Spirit. En daai boek het my so, wat Benny Hinn van praat, hy sê, hy het op 'n keer aangekom by die college of by die skool, ek weet nie waar nie, een van die 2 plekke, waar alle Christene vir hom gebid het. Hy het hom genooi na 'n prayer meeting toe, en toe bid hulle vir hom, toe sê hy in die middel staan, daar sê lê almal hande op, hy het nie klou wat dit beteken nie, maar almal lê vir hom hande op. Hulle bid vir hom, en hy kom tot bekering wonderbaarlik. En hoe hy saam met die ouens na die youth group toe begin gaan, hy het almal saam hulle na die Sabbat toe begin gaan, maar Benny Hinn sê, maar later on, I saw how carnal they were. Carnal beteken fleshly, hoe wêrelds hulle nog steeds was. En hy sê, later het hy verby hulle begin te groei. En so dat hulle wil aangaan met hulle petty kuier en met hulle hier goeders, het hy 'n desire gehad for the presence of God. Daar was iets gewees wat sê, God, I want you. En hy het 'n passionate desire for the presence of God. Tot die eendag toe hy Bybelstudie doen, en nie sy ma, sy pa, sy broer, niemand is Christene nie. Toe sy broer die deur oopmaak, toe val hy om. Toe val sy broer om, wat nie Christen is nie, vir die teenwoordigheid van God in sy kamer. Hoe lyk dit daai? Die teenwoordigheid van God was so amazing gewees, terwyl Benny sit in fellowship met die Here. Dat toe sy broer die deur oopmaak, zak by die raam neer. Van Catherine Kuhlman, wat ek lees van daai vrou, en Benny Hinn het baie by haar geleer, toe hy begin met sy bediening, het hy by Catherine Kuhlman geleer. Want Catherine Kuhlman 'n meeting in 'n hotel gaan hou, en omdat te veel mense wat na die tyd met haar wil gesels, moet sy 'n escape route vat deur die kitchen. Dan stap sy deur die kitchen om uit te gaan, om weer uit te kom uit die building uit. En so sy verby elke liewe chef stap, so val hy om. Om die krag van die Here. En sy ou opstaan, sy genees van siektes. Die teenwoordigheid, die anointing van die Here, die salwing van die Here op 'n persoon se lewe. Soos wat Petrus verbystap by mense, sy skade weer dat mense genees. Daar's iets wat ek en jy moet aangryp en sê, Here, U woord moet deel wees van my. Dis hoekom ek sê, ek weet ek is nog nie waar ek wil wees nie, maar iets binne my dryf my vorentoe. Soos Paulus sê, I am compelled to move forward. Ek is, wat is die Afrikaans woord vir compelled? Julle weet wat ek bedoel. Compelled beteken dis is 'n propeller hier agter my wat sê ek moet vorentoe gaan. Ek moet die Here soek. Ek moet hom soek. Want soos wat hierdie Catherine Kuhlman, Benny Hinn, Petrus, Paulus sê saktoekie val op mense en hulle word genees. Dit sê iets van anointing van die Here. Ek lees nou ek is besig met Ou Testament weer deur te gaan en elke liewe hoofstuk wat ek het is wonderwerke. And ons serve a God of wonders, but the people don't experience God as a God of wonders. So the God hasn't changed. En ons almal ken die stuk van Elijah wat gebid het en gesê toe die 450 Baal profete daarso op Mount Carmel gehad het. En toe sê, okay, kom, slag hierdie ding daarso en bid tot julle God Baal, laat hy vuur neerbring en dan sal ons kyk, the God who answers by fire, let him be God. En hulle bid daarso van die oggend tot die aand en niks gebeur nie, en hy sê, Elijah sê vir, maybe your God is asleep. If you shout a bit louder, maybe something will happen. En hulle skree louder, en hulle sny hulle self en Baal, en niks gebeur nie. Hy sê, okay, that's enough now. En hy vat sy bil daarso en hy slag hom, sit hom op die altaar neer en hy sê, kom, gooi 'n bietjie water hierso op, brandwater. Nee, en jy was dit geweet. Hy het net dit gedoen sodat hulle weet, hy doen dit nie een van die magic stikke dingetjie in die brandings nie. En hy gooi, ek weet nie
liters water gooi voor die offering, hè? 4 emmers, dit was groot emmers geweest. So hy sê dit was sout, dit was drenk, soos die hele voetjie rondom die altaar was vol water geweest. En die Bybel sê toe hy gebid het, die vuur in die hemel het neergekom. En nie net die bul wat geoffer is gesacrifice nie, maar die vuur het tot die water opgelyk. That's the God that we serve. Maar kom ek sê nie wat nou is almal sê, where is the Lord God of Elijah? En ek glo nie dis die vraag wat ons moet vra nie. God is looking down and he says, where is my Elijahs? Hoor julle wat ek sê? Dis nie 'n kwessie van hoekom doen die Here nie meer wonderwerke nie? Where is this God of Elijah? This God of Moses that just opened Red Sea. Ek meen, why doesn't God do these things? And God is asking, and you're asking the wrong questions. Where is my Moses? Where is my Elijahs? Where is my Peters? Where is my people that's living non-compromised lives? Because if we see God, we will find Him. Maar kom ek sê, wat ek en jy het groot geword in 'n kerk mindset, waar ons maar net tevrede is om Sondag kerk toe te gaan. Miskien deur die week Bybel te lees, miskien 'n bietjie te bid hierdie en verwag die Here moet hierdie amazing dinge kom doen. Kom ek sê wat, God will wait until His people rise up. Totdat sy mense sê, Lord, I want to live a non-compromising life. En kom ek sê, as daar compromise in jou lewe sit, gaan die Here net sê, fine. En hy sal wag. En jy sal nie 'n wonderwerk in jou lewe sien gebeur nie. En kom ek sê, wat ek weet nie vir jou nie, but something on the inside of me is desperate for the fullness of God. En ek weet nie van jou nie, maar dis hoekom ek vir die Here vra hierdie naweek. Here, meer as vir hierdie mense met wie ons werk, Here, in my eie lewe, Here, kom sort out, Here, help my dat ek hierdie dinge wat hinder, hierdie dinge wat my tyd steel, dinge wat my aandag wegvat van U, Here, kom help my om dit af te gooi. Because God is a God of wonders, but the church has lost the power. We have lost the power because we're playing games with God. Jy sien, een van die dinge is daarso, is ek en jy, ons sien nie die seriousness van sonde nie. Ons vat sonde so ligtelik op, dis vir ons so 'n joke. As ek en jy geweet het wat sonde is en wat aan die Here doen, so ons lewens nooit weer dieselfde gewees nie. You would have hated sin with everything inside of you. You would have hated lying, white lies, compromising, everything. You would have hated it with everything inside you. Jy sien, en dis hoekom die duiwel kom. Die Bybel sê die duiwel is die vader van leuns. En dis die aard waar hy inwerk op ons lewens, deur leuns. Deur vriende, deur te wil inwees by vriende. En kom ek sê wat, jy sal nergens kom tot jy op 'n sekere punt kom en sê, God, the only person I need to be accepted by is you. Hoor wat ek sê vandag. As ek en jy gaan begin en sê, Here, help my om 'n non-compromising lewe te leef, 'n lewe wat nie skynheilig is nie, waar ek is wie ek is, waar ook al ek is. As jy 3 verskillende persone moet wees afhangende van by wie jy is, gaan jy 'n probleem hê as al 3 persone in dieselfde kamer is. Hoor jy wat ek sê? En my gebed is dat die Here ons sal vat en hierdie naweek gaan 'n naweek wees van cleansing. Maar kom ek sê vir een, en ek wil van die begin af sê, dan die Bybel sê in Efesiërs 3 vers 20, that God is able to do, sê agternaam, God is able. God is able to do exceedingly, abundantly, above all I can ask, think, or even imagine. Tot dusver klink die vers amazing, is ek reg? As jy dink aan God is able to do exceedingly, abundantly, above, ek meen dis 3 woorde wat die ding net bietjie meer opblaas, as ek reg. Ek kan net sê God is able, maar I say God is able to do exceedingly, abundantly, above all we can ask
Weet jy kan beide vra. Think, jy kan beide dink. En die ergste een, even imagine. God can do that. En op daai oomblik kan jy sê, well, if God can do all things, if God can do all these things, why doesn't He do it? Die res van die vers lees ons nie aan nie. Want die res van die vers sê, according to the power that is at work within us. In ander woorde, God is able to do all these things according to the measure that we allow God to work in our lives. Hoor jy wat ek sê? Kan ek dit weer sê? Ek wil hê jy moet snap. Moenie nou aan die slaap raak nie, asseblief. Snap vir hierdie stukkie. Hy sê, God is able to do exceedingly abundantly above all you can ask, think, or you can imagine, according to the measure that I allow Him to work in me. So if you don't allow God to work in you, you'll never see anything of the God is able to do this and this and this and this. Because the same God who lived in Moses, the same God lives in me, the same God lives in you. Dieselfde God wat in Benny leef. Dieselfde God wat in Reinhard Bonke leef. Wat elke dag omtrent sien die ouens wat verlam is opstaan, kanker genees, dowes hoor, blindes sien, dooies staan op. Hoekom is dit dat ons vandag iets verloor het? Die kerk is terug, comfort zones. Ons is hopeloos. Dit wat ons dink kerk is nie kerk nie, hoor die vandag vir sê. Ons moet weer gaan leer wat kerk is. Ons moet weer teruggaan. En dis hoekom because we're not even a people that belongs to the word, that is in the word of God. Dis hoekom ons weet nie eens wat die waarheid is nie. Dis hoekom die waarheid nie kan vrymaak nie. En ek wil net vinnig oor hierdie verlore seun in Lukas hoofstuk 15. En voordat ek wil begin en die rede hoekom ek hierdie gesê eers genoem het, ek wil eers in jou ek wil binne die Here iets in jou wakker maak en sê God, dit must be more. Ek meen, jy wil nie waar jy vandag geestelik is bly oor die volgende 10 jaar, is ek reg? Wie van julle sal graag wil like om te weet die Here gebruik jou om baie mense by hom uit te bring? Wie van julle sal graag wil weet die Here het jou al gebruik oor 5 jaar om mense wat siek is voor dit bid te sien hulle genees? Wie van julle sal graag wil sien dat jy vir mense gaan bid wat verlam is en hulle staan op? Kom ek sê vir jou wat? It's a question of God wants to know how much of Him do you want? How far are you going to allow God to move in your life? If you're going to give God 80%, you might look good. Jy mag daar goed lyk in die kerk. Jy kan nog miskien deel van die worship band wees en jy kan sê, nee. You're looking good on the outside, but what's on the inside? Die Bybel sê, because God looks to the heart. En dis hoekom ek hierdie dinge sê, en ek wil bid, en as almal rondom jou hypocrites is, wees jy 'n difference. Wees jy different, maak jy 'n verskil. Een keer vir my gesê, I say, if everyone around you is hypocrites, and you're not doing anything about it, you're just as much of a hypocrite. En ons is baie maklik om vinger te sê, ja, maar daai dominee van daai kerk, wie wat sê hy? Hy sê so en hy sê sis. En kom ek sê wat, ons is net so goed om te criticize, al die pad, omdat ons absoluut boggel doen onsself. Maar as jy jouself besig hou met die werk van die Here, gaan jy tyd hê om ander te kritiseer nie. Gaan jy tyd hê om ander mense af te kry nie. Want jy gaan ander mense wil opbou. En stel dat ek en jy kan terugkom en sê, Here, gee my eeu hart. Hierdie verlore seun, julle ken die storie van die verlore seun, hoef dit nie eers te lees nie. Dit is in Lukas 15. Gaan oor die life die jonger seun van 2 seuns. En as twee aspekte van hierdie seuns. Die ouer seun was heeltyd in sy pa se huis gewees. Nou die hele storie gaan oor die jonger seun, oor the lost son. Hy was nie, hoekom sê hy lost? Wat beteken die woord lost? Hoekom was hy die verlore seun, lost son? Was hy regtig verlore gewees? Hy was met die huis.
Okay? Hy was nie by die huis nie. Okay, sê gebeur. Okay. Daar is die ding. Hy sê, lost beteken he was out of relationship. Lost beteken he was out of relationship with his dad. Hy was nie verhouding met sy dad gewees. Dus ek kan persoon, as ek en jy vandag praat, my persoon is verloren. Dan sê ons, he is out of relationship with God. There's no relationship with God. Is ek reg? So, sy verlore seun het die pad gevat, hy het sy geld gevat, sy pa gesê, gee my erfporsie, ek wil nou move, en hy het gegaan. As jy vir jou ouers sê, ek gee my erfporsie nou, wat probeer jy actually sê? Ek wens jy was dood. Want ek sê nou al my geld. Hoor nie oor jou, ek sê my geld nou. So ek wens jy was dood gewees. So sien julle attitudes van hierdie jong lui doen. Hy het gesê, ek wens jy was dood gewees, gee my geld, ek wil nou move. Kom ek lees het. Not long after that, the youngest son got together all he had and put it to money, and then he set off to a distant country. And there he squandered his wealth in wild living. So that's a geld gemors. After he had spent everything, there was a severe famine, droogte, and the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen in that country, and that citizen sent him out to his fields to look after the pigs. Nice job vir 'n Joodse seun, hoor. En dan kan jy as die blippe varke doodmaak, want hy mag nie vark eet nie. My ou. So when he came to his senses, say agteraan, when he came to his senses, not if, dan Father, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare, and I'm starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father said to him, or his father saw him and was filled with compassion for him. Wat beteken dit? Filled with compassion. Wat beteken die woordjie compassion? Jy sê, jy sê, hy compassion gehad vir sy seun. Wat beteken dit? It's moved with love. There's an understanding, taking it just as they are and understanding where they come from. Dus meer gevoel met de passie. Ja. Okay. Dus ek voel vir jou, maar dis nie net ek voel vir jou, ek doen nie something. Compassion is love in action. En wat gebeur, hy sê, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him, and he ran to his son. And he threw his arms around him and he kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and I have sinned against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put on him. And put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Meanwhile, the oldest son was in the field. When he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants and asked him, what is going on? Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became very angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him, but he answered his father, look, all these years, Dad, I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me a young goat so I can celebrate with my friends. But when this son of yours, not my brother, the son of yours, it's amazing. When this son of yours, has squandered your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him? My son, the father said,
you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and he's found. As ek en jy luister na die verlore seun se storie, baie van ons skakel af op sekere punt, want ek ken mos die storie. Hoe wil ek sê? As jy die storie al gehoor het van tevore, is maklik om af te skakel, as ek reg. Want ek ken die storie nie. Maar kom ek sê vir wat hierdie storie het 'n baie definitiewe impak en relevantie op jou lewe vandag. Want jy is in een van hierdie stages. Jy moet uitvind op watter stage van hierdie area is jy. Jy sien die oudste seun, en dis wat ek dink baie van ons, is nie die jonger seun nie, maar die oudste seun. Die oudste seun was heeltyd saam met sy pa in die huis gewees. Hy het by sy pa in die huis gebly. Hy was heeltyd in die kerk gewees. Hy was tussen ander Christene gewees. Hy sê, hy het op een punt toe back to sy pa en hy sê vir hom, all these years I've wandered, I've lived with you, I've worked for you, I've never disobeyed your order, yet you never even gave me a young goat so I can celebrate with my friends. En sy pa sê vir die volgende, hy sê vir hom, my son, you are always with me, and everything I have is yours. Everything I have is yours. Luister gou, so vang hierdie dingetjie. Here sê vandag vir jou, everything I have is yours. Die probleem is, die oudste seun het nooit gaan vra nie. Hoor jy wat ek sê? Die oudste seun het access gehad tot alles wat sy pa se was. Hy sê vir hom, everything I have is yours. It belongs to you. Maar net so met ek en jy vandag, everything we need, we can get it from God because we are sons of God, we're daughters of God. Everything is available in God. But the reason we don't have the joy, the reason we don't have the peace, the reason we don't have the abundant life is because we don't ask. We're living in compromise. My gebed is dat Here vir ons sal wys wat is compromise en in watter areas compromise ons. Die jongste seun se lewe, sy eerste helfte van sy lewe was glad nie goed geweest nie. Almal het hom condemn, almal het hom gesê jou useless, pathetic little claims. Absoluut, jy mors pas se geld en nou kom jy weer terug en soek nog geld. Gaan man, vat die pak. Dis absoluut, hy was 'n klein sprooi geweest om dit mooi te sê. Maar die enigste ding met hom wat gemaak het dat 'n verskil kom in sy lewe, is hy erken. Hy het op 'n punt gekom wat hy sê, ek erken, ek het gesondig. En sy sonde se konsekwensies het tot tussen die varke beland. En dit was seker die laaste van die laaste laag wat 'n Joodse ou kon gedoen het. Ek kan nie eens varke eet nie, so ek kan nie 'n ding doodmaak nie, verstaan sy. Hy moet na 'n kos uit, gewens ek kan 'n kos eet. Twee extremes. Die een ou die is heel wild living, at least kom op 'n punt dat hy repent. Repent beteken turn from my wicked ways. Say, God, I need you. En hy kom terug en sê, Dad, ek is jammer. Ek het gesondig. En jy sien, dit was nie 'n kwessie gewees van, ag ek is jammer, ek kan nie my job terugkry nie. Daar was die repentance gewees te sê, I have sinned. Die eerste ding wat hy sê is, wat hy vir sy pa sê is, Dad, I have sinned against heaven and against you. Jy mag dalk iemand anders seer gemaak het wat vloesig of jy sin against heaven. And then against someone else. So ek wil ons moet hierdie naam ons weer van Here. Hy sê vir die jong, jy kan een van twee persone uitgaan hierdie naam, die ouer sien of die jonger een. Die ouer ene living self-denial, nothing's wrong with me, I'm fine, thank you very much. If you're really so fine, when was the last time your shadow healed the sick? As jy reg so perfek is, en as jy so hierdie glow in the dark Christen is, wanneer laas het jou skade by die mense gesond gemaak?
en sê, God, search my heart. En as ek en jy nie soos 'n jonger seun op 'n punt gaan kom wat ons sê, flippend, ek het droog gemaak nie. En Here, ek wil ook oud vir my mistakes nie. Nee, Paul, hy sê so, pa, hy sê, voordat ek nou kom, jammer, luister, ek net vir pa 'n paar dinge vertel, luister, daai seun van pa nie, hy is 'n klein, weet nie wat nie, weet wat hy al vir my gedoen het laat, dit is 'n luister so. En hy net gaan en erken sy God, Dad, ek is jammer. En hy sê, hy is sonde gevat, en hy gaan verantwoordelikheid doen. Hy sê, hier is my sonde, ek hou af van my sonde. Nie probeer cover up nie. Nie probeer wegsteek nie. Nie vergelyk met die ou langs in jou en sê, ag, dit is ek beter as hy nie. Here, ek gaan met die lig hier afkom, maar hierdie ou versin. Hoor wat sê. En kom ek sê wat, die grootste ding om mense die Jesus in ons lewens kan sien, is ons superficiality. At least die jongste seun op 'n punt kom en sê, ek het droog gemaak. Geown af vir sy mistakes. Dit is nie vaak as het genoeg tyd gehad om bietjie te dink oor sy sondes. Nie geld gehad om te gaan mors nie, so ek mag gesit en dink. Maar at least was dit 'n plek gewees waar ek om reël is. At least was dit 'n plek gewees wat hier hom gebring het. There was nothing of himself left. Kom ek sê vir jou, when there's nothing of yourself left, that's where God begins. Hoor jy wat ek sê? Ek gee nie om waar jy staan in verhouding met die Here vandag nie. Jy mag daar wees, jy mag daar wees. God wants to meet you where you're at this weekend. En ek weet, en ek vertrou dit, en ek wil, as jy kyk na hierdie seun, het is nie vark het al besluit, ek gaan repent, ek gaan regmaak, Here, ek gaan vir my pa sê, ek is jammer, ek weet, ek het teen U gesondig, en ek gaan vir my pa sê, ek is jammer, en net die feit, hy besluit, dat hy gaan repent, en hy stap nader, so sy pa hom sien, sy pa gaan hardloop na doen, ek weet, vir die Jood op daai tyd, dat hierdie Jesu rokke gedra, om vir hom toe hardloop het, verstaan, hy moes daai rokke so omgetrek het, en hy moes gehardloop het, en dit is wat hulle, dat is noem en undignified. This is totally out of the order. En kom ek sê vir jou wat, nee, sy pa elke dag, gaan kyk, sien nou sy seun terugkom. Ver oor die vat, sien nou sy seun terugkom. En mis sy seun. Because he was lost, he was out of relationship, there was no relationship. En elke dag het hy gaan kyk en sien, waar is my seun? En net so is Here, as ek en jy kan hom al wegdwaal, as ons begin te bietjie terugslaai, is asof die Here daar staan en sê, waar is my seun? Waar is my meisie? Die Here soek fellowship met jou. Die Here jy wil hom soek. Hoe het ek vandag gesê? En dit is ook wat so amazing is. En ek wens, en weet wat my gebed het, elkeen van julle verder van die Here dag is. Miskien ek jou, of iemand anders jou gebring op 'n sekere punt toe, maar as het vir my great is om te hoor, as jy die volgende een van julle, die volgende Penny Higgins, die volgende Catherine Kuhlman is. Wat dinge net, wat die Here net soos, ek bid die Here so vuur in die binnekant van jou hart van wakker maak. En kom ek sê vir jou nou, die duivel wil jou hou in condemnation. Condemnation beteken, jy is useless, jy sal nooit niks wees nie, jy is 'n pathetic little klein, en jy sal nergens kom in die lewe nie. Maar dis hoekom jy hierdie naweek moes vat en sê, Here, ek wil naweek op sy sit.
Al my watch af. Sit my selfoon een kant neer. Ek weet so labby-dabby gaan SMS, maar Sondagmiddag kan ek maar respond ook. Maar Here, ek en U, ek gaan hierdie dag en 'n half oorbly. En ek moet nie serieus wees. Kom ek sê dit is my nie amazing vind. Dis Jeremia 29 vers 11. Jy weet mense moet ken dit, maar gaan lees. Die res van die stuk bylees. En die Here is nie 'n respecter of persoon nie. Hy het nie sekere persoon liewer as ander mense nie. En my vraag is, as ek dink aan hierdie ouens, as ek dink aan Ray McCauley, as ek dink aan Men of God, as ek dink aan Smith Wigglesworth, ek meen, Smith Wigglesworth het hoeveel 13 ouens uit die dood het opgewek. As 'n persoon so nader kom, sal hy sien dat 'n persoon het maagkanker, en hy sien die demoon van maagkanker. As hy reg na die persoon toe stap en sê, soms slaat hy persoon in die maag waar hy kanker is. En as die persoon, as hy lights out, kom ek een vrou, wat gebeur het is haar broer, you killed my brother, you killed him! So kyk die vrou en sê, he's okay, don't worry. Stap die vrou, you killed him, you're a murderer! En sê, stap sy aan. As hy omdraai, word hy wakker. He's gone! As kanker gone. Faith. Hy het sy sê was geweest, only believe. Only believe. Jy is van sy boeke gaan lees, only believe. En ek en jy moet gaan kyk en sê, Here, as jy dit gedoen het, deur sekere persone. Here, as jy daai persoon kan gebruik, why not me? Here, al wat daai ons ooit kon begin het, was deur 'n liefde vir U. Here, ek is daar so op hierdie oomblik. Vat my. En dis waar Christianity exciting begin te raak. Wanneer jy sê, Here, ek wil die calling wat U op my lewe wil ek uitvoer. Ek wil net deel van die kerk is net gaan sit. Doe nie bid uit die energie gesê kry nie. Dat is 'n sessie gewees. Jeremia 29 vers 11 sê die volgende. Die Here sê, for I know the plans I have for you. Eerstens, die Here is nie confused oor jou future nie. Sê dan Vader. Hy is nie confused oor jou toekoms nie. Hy is nie confused en wonder oor, flip, wat gaan ek met hierdie girl maak nie, verstaan jy? Nee, Katrein. Hy sit nie daar elke dag aan my kry, ou flip. Engele, wat die hek moet ons maak van haar? Ek het nie vir haar future gedink nie, verstaan jy? Ek het al aan alles gedink, maar ek kan dit nie vir haar iets skryf nie. Verstaan, sy is net, hy sê, I know the plans I have for you. Nou eerst moet dit vir jou 'n vrede bring, as jy 'n kind van God is, moet dit vir jou vrede bring, sê, God knows the plans He has for me. Is dit nie waar nie? God is nie gehoord oor my toekoms nie, hoekom het ek gehoord wees oor my toekoms? Hy sê, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper, say plans to prosper, and not to harm me. Plans to give me a hope and a future. Hoeveel weet die future wat die Here vir jou kan net cool wees. Nie noodwendig altyd maklik nie, maar kan nie die beste wees. Hy sê nou ons lyk vandag, ek weet ons mense dan interessant, ons lyk nie die promises. Maar ons kyk nie wat die res van die vers is nie, is ek reg? Ons soek die promises sonder die conditions. Here gee my net, gee, en Here sê, nee, wacht ek eers, wat is die conditions? Jy gaan nie wikkel en vat net geloos, jy betaal as dit, en dit is 'n diefstal. Beteken is ons sê met die Here, is diefstal, ons soek net blessings, maar as het kom by doen wat hy vra, dan doen ons dit. Hy sê, die volgende vers sê, then you will call upon me, and come and pray to me. Hoeveel van ons doen dit? We pray when we feel like it. We pray when everybody else prays. We pray when we get food. Dank Here vir die kos, seën dit asseblief in Jesus naam. Amen. Wat moet die Here eers toelaat in jou lewe te gebeur voordat hy op jou knie gaan kry? Moet eers wat iets ergs gebeur in jou lewe voordat die Here jou op jou knie gaan kry voordat jy gaan begin te bid? Dan kom ek sê wat die Here sal enigiets doen om 'n close verhouding met
Enigiets. En as hy sien, jy raak gemaklik, sal hy sekere dinge begin toelaat, dat jy weer op jou knie gaan sê, Here, asseblief, Here, help my, asseblief, mercy, Here, mercy. En Here sê, luister, jy sê, moenie dan maar vir Christus nie, hardloop met my elke dag. Elke dag hardloop met my toe. Hy sê, then you will come and call upon me and come and pray to me. Don't do this once when there's trouble. Seek my heart, seek me. Hy sê, and I will listen to you. Sê agter my, and I, the Lord, will listen to you. Is dit 'n belofte of wat? Kyk die volgende een. You will seek me, sê agter my aan, you will seek me, and find me, when you seek me, with all your heart. With all your heart. With all your heart. Then I will be found by you. Wat beteken then I will be found by you? Ek wens net hierdie woord kan nie net 'n logos woord wees, maar 'n rema woord. Verskil tussen 'n logos woord en 'n rema woord. 'n Logos informasie, dis my kop, baie dankie. 'n Rema woord is 'n woord wat hierso inkom. En noem dit 'n specific word of God. Spesifiek. 'n Spesifieke woord bring verandering. Hoor dit ek vandag vir jou sê.